In kako je kaj danes sosed? There's something so goddamn beautiful about a toothless hooker. Am I right? Kaj, a boš danes travo kosil? Kaj, a boš danes travo kosil? Quit looking at me. Kaj, a boš danes travo kosil? Well, I'm done raising that little shit. He's your problem. Živjo. Adijo. Well, you should have thought of that when you were fucking my best friend. Živjo. Kako je pa kaj tvoj dan? Kako je pa kaj tvoj dan? Kako je pa kaj tvoj dan? Kaj, a boš danes travo kosil? Kako je pa kaj tvoj dan? Živjo. Kaj, a boš danes travo kosil? Ne, no. Samo to sem videl nazaj. Še sem cel. Crazy. Joj, pa koliko je lep sončen dan. Ne, spet ta. Kje je on mene najdu spet? Kaj ima on z mano? Zakaj on mene skozi kar neki? Kaj je tisto tam gor? Kaj ti pada dol? Pa fna! Kaj je s tem idiot? Zdaj, kako bom videl naslednji čaj. Da se preoblečem, da me ne spoznal zdaj ta main character. Zdaj je pa meni dopistan, ko ga bom videl tega main characterja. Bom mu jaz pokazal, kaj pomeni biti main character. Sam da ga vidim. Gremo pogledat ta Eliminations. Dober dan. Prišel sem po pištolo, če bi mi lahko kaj priporočal. Razmišljal sem, da bi vzel dva stiki bomba, pa ne vem, pištolo. Vidiš to? Bro, zdaj se počutil. Glokna je ti. Zdaj pa dost! Zdaj rem, brat, poropi bom. Joj, da dobim 10 milijonov, kupim si mansion, brat, unlock jammer, bum! Kam mi grem? Pa mi je bil dosta tip že. Prejmo šli granate. Shit. Sto si... Joj! Te na gas. Kakam šut ta vej!